Gore werira Ntungamo Municipality okusinga empaka za Ntungamo NRM Youth Cup etebirwa mu cweka cya kabiri nikwe kusinga Rushenyi County agore mwaro bishom final zanirwa Chaicha Chamate empakeze zo murundu gwa kabiri kutebekanisibwa zibirensajukwa Minister w'Obwegyese n'embizano kandi ori chairman wa NRM abwa Ntungamo District Mama Janet Katamu 7 neshigenderwa cyo kushagika entaranta z'emnyeto abo kwese kemenyeto akabasa kwikiriza ngo tugende mu bantu kunga abantu tondaka ka movement challenges mu sports zikiri nyingi icyo kubanza kebishayi kwine bishayi bice kandi bice bitari birungi kugira ngo bice bibonire noreba ato hironke cyane noreba kiyo 6 craft kwire tyombekire ito muzano tukundira kimwe munonga nshonga yo kunda muzano no kugira ngo kimanyira kimwe ko banonda ngo sigare omutwe gomuntu oboye no kusigara omishogeye bwe twenda ngo abakunda sports twenda ngo aba government arengo rwa president arengo rwa parliament arengo rwa district abakura abo bana babaga eshonga zihanga batekateka myeto yihanga abasinguza Ntungamo Municipality bahirwe chikopo n'emidari hamwe n'ebichonche bindi ndi Anita Tukunda.